Ndagusuhuje we mukunzi w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Iyi ni ATV usanzwe ukuraho ibiganiro, amakuru n'ibyegeranyo ku buhinzi, ubworozi, imirire ndetse n'ibidukikije. Uyu ni wa mwanya twahariye icyegeranyo. Uyu munsi tukaba twabateguriye ku buhinzi bw'amagweja. Wari uzi se ko igweja ritanga umusaruro mu minsi 30? Wasanga nawe wari muri benshi batari bamenye ubuhinzi bw'ibobere bujyana n'ubworozi bw'amagweja kandi bumaze imyaka 15 mu Rwanda. Wari uzi ko se burya amagweja aboneka ari uko baturagishije amagi? Uraza gusobanukirwa byinshi ku magweja nubana nanjye muri iki cyegeranyo. Nge nitwa Jado Ndayisaba, iyi nayo ni ATV. Ubuhinzi bw'ibobere bujyana n'ubworozi bw'amagweja bwageze mu Rwanda mu mwaka wa 2006 mu rwego rwo kunganira abanyarwanda gushora imari mu mishinga y'iterambere yunganira ubuhinzi busanzwe bukorwa ku butaka buto y'igihugu gifite. Icyakora nubwo imyaka ibaye 15 amagweja yororerwa mu Rwanda, hari benshi badasobanukiwe ibyayo. Iyi ikaba ari nayo mpamvu hari uduce tumwe na tumwe amagweja atarageramo. Reka dukubita akajisho ku myororokere y'amagweja. Urubuga rwa interinete rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi RAB ruvuga ko igweja rimwe rishobora gutera amagi ari hagati ya 300 ndetse na 400 ingunga imwe. Uru rubuga kandi ruvuga ko igweja ry'irigore iyo rimaze gutera amagi rihita ripfa ako kanya, ariko ngo iry'irigabo ryo rishobora kumara igihe kirekire kurusha iry'irigore. Tugweja tumaze gukura, hari urwego tugeramo ntitube tukirya tukihisha kugira ngo turuhuke, tubonereho no kwiyuburura tugahindukamo ibinyugunyugu. Mu gihe utugweja tumara cyose tuba tugaburirwa ibobere. Kugeza ubu hegitari imwe ihinzwemo ibobere ishobora kubyara tone 11.26 z'ibibabi bigaburirwa amagweja. Umuhinzi wifuza korora amagweja arabanza agahinga ibobere kuko ari byo biryo by'amagweja, ubwo bwatsi bwayo bukabanza bukaboneka. Uburyo batera ibobere: batera ingeri ifite hagati ya santimetero 20 ndetse na 30. Iyo maze gutera ibobere utegereza nibura amezi 6, ubundi ugatangira korora amagweja igihe nyine ubwatsi buhagije. Umworozi w'amagweja iyo amaze kubona ubwatsi buhagije yubaka ikiraro cyo kororeramo amagweja. Hasi ngombwa inzu nziza cyane, icy'ingenzi nuko iba yinjiza umuyaga igatanga n'ubuhehere. Iyo umuhinzi amaze kugira ikiraro ndetse n'ubwatsi nibwo ashaka icyororo cy'amagweja. Umworozi agana abashinzwe gutubura amagi y'amagweja bakamuha amagi yayo ku mapaki, aho ipaki imwe nibura iba irimo amagi apima amagarama 13. Kuraririza amagi y'amagweja nta kindi bisaba uretse umworozi gutereka amagi ku gitanda yateguye mu nzu yo kororeramo, agasanza amagi neza ku ikarito, agakora ku buryo bwose amagi abona ubuhehere. Aha bafata iponje cyangwa umwenda mwiza bakawinika mu mazi bagakamura, ubundi bagakikiza amagi y'amagweja buri gitondo mu gihe cy'iminsi 12. Nyuma y'iminsi 12 amagi arituraga akavamo utugweja dutoya. Utu tugweja iyo tumaze kuvuka bahita bashyiraho ibobere ari byo biryo by'amagweja. Amagweja akivuka akenera kugaburirwa 3 ku munsi. Icyo amagweja asaba ni ukugaburirwa ku gihe kandi agahabwa ibipimo by'ubushyuhe byagenwe, ni ukuvuga hagati ya dogere 23 ndetse na dogere 28 z'ubushyuhe. Ibi bipimo bijyana neza n'imiterere y'ubukonje n'ubushyuhe mu Rwanda. Cyakora iyo bibaye ngombwa ko wongera ubushyuhe mu kiraro cy'amagweja hakoreshwa imbabura. Mu gukora kw'amagweja habamo ibyiciro 5 by'ingenzi. Imikurire y'amagweja ni ukuva mu cyiciro kimwe ujya mu kindi, kandi biba ari uko amagweja asinziriye yakanguka akaba yiyuburuye, ubwo akaba ageze mu kindi cyiciro. Kuva mu cyiciro cya mbere kugeza mu cyiciro cya 3 cy'imikurire y'amagweja agaburirwa inshuro 3 ku munsi. Naho iyo amagweja ageze mu cyiciro cya 4 ndetse n'icya 5 aba akeneye kurya cyane, aha akaba agaburirwa inshuro 4 ku munsi aho kuba inshuro 3 ku munsi. Nyuma y'iminsi 8 amagweja ageze ku cyiciro cya 5, aha amagweja aba akeneye gucira urudodo. Icyo gihe umworozi aba yarateguye icyari ari cyo buri gweja rikoreraho urudodo. Icyari cy'amagweja si nk'icyari kingi kidusanzwe tuzi ku nkoko, ahubwo ni agatanda gakoze mu duti cyangwa utubaho duto
barambika hejuru y'amagweja, ubundi amagweja akaba ari akorera indodo. Icyari kirambikwa hejuru y'amagweja nibura ku munsi wa 26 amagweja avutse, iyo igweja rishatse gucira urudodo rirazamuka muri cya cyari gikozwe mu buryo harimo utuzu, maze buri gweja rikajya muri buri kazu, ari naho ricirira urudodo. Igweja rimwe rishobora gucira urudodo rufite uburebure bwa kilometero imwe. Urudodo igweja rikora niwo musaruro w'umuhinzi. Umusaruro ari wo rudodo uboneka ku munsi wa 30 igweja rivutse. Byumvikane ko mu gihe cy'ukwezi kumwe umworozi abonye umusaruro. Nyuma y'iminsi 5 amagweja akoze indodo, umworozi abagomba kujyana umusaruro ku isoko. Ku bijyanye n'isoko ry'umusaruro w'amagweja, mu myaka inishize mu Rwanda hari kompanyi imwe yaguraga umusaruro wose w'amagweja mu gihugu hose. Muri buri rudodo igweja riba ryarukoze nimo riba ryihishemo risa nk'iryarwizingazingiyeho. Muri ya minsi 5 navuze nyuma y'uko indodo zibonetse, bahita bazumisha ku kigeranyo cya dogere 125 kugira ngo bice rya gweja riba ririmo. Iri gweja riba ririmo rishaka kwihinduramo ikinyugunyugu. Uko kurishyushya rero ni ukugira ngo ritazatobora urwo rudodo. Iri gweja iyo barivanyemo naryo kandi abatubura amagi bongera kwifashisha kugira ngo bakore ayandi magi. Isoko ry'indodo ku borozi b'amagweja magingo yasi ikibazo uko umusaruro wose ugurwa, ndetse kandi bisa nkaho bamuke ugereranyijwe n'ukenewe. Aha buri wese yahita yumva impamvu, kuko n'ubundi nkuko twabivuze haruguru, ubuhinzi bw'amagweja si ubuhinzi bwitabiriwe cyane. Ikompanyi yitwa Hiwax Rwanda Siliki nizwi cyane ku isoko ry'umusaruro w'amagweja mu Rwanda. Inkuru y'ikinyamakuru Imvaho Nshya yo muri 2015 igaragaza ko icyo gihe igiciro cy'umusaruro w'amagweja cyari ku mafaranga 1900 ku kilo cy'ubudodo. Icyo gihe abahinzi bakaba barifuzaga ko nibura igiciro cyaba amafaranga 2200 ku kilo cy'ubudodo. Cyakora ikinyamakuru Kigali Today mu nkuru yacyo yanditswe ku itariki 7 Ugushyingo 2019 igaragaza ko igiciro cy'umusaruro w'amagweja cyari amafaranga 3600 ku kilo cy'ubudodo. Ntwari Pio wari umuyobozi ushinzwe itumanaho mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi NAEB muri 2020 yasobanuye ko umusaruro w'abahinzi ujyanwa ku makusanyirizo aho wumishirizwa, hanyuma ukabona kujyanwa ku ruganda ruri mu cyanya cy'inganda Masoro, hanyuma ugahamburwamo ubudodo bwa silikiyan ndetse na siliki sheets, ibi akaba ari byo byoherezwa hanze. Icyo gihe kandi uyu muyobozi yavuze ko iyo umuntu yifuje gutangira gahunda yo guhinga ibobere no korora amagweja, NAEB binyujije ku batekinisiye bayo basura wa muntu mushya bakamenya niba hazahinga habobereye, hanyuma agahabwa inama z'uko ategura umurima, NAEB ikamuha ingemwe zo gutera. Umuhinzi mushya kandi ngo ahabwa inkunga ijyanye n'isakaro, cyane cyane amabati, bikamufasha gusakara inzu yo kororeramo amagweja, akanahabwa inkunga ijyanye n'ibikoresho byo gutangira mu bworozi bw'amagweja. Akarere ka Gatsibo niko gakunze kuza ku isonga mu kugira umusaruro mwinshi w'ubworozi bw'amagweja, kuko nko mu mwaka wa 2019-2020 habarizaga aborozi 807 b'amagweja. Aba bose ngo babashije kubona umusaruro ungana na toni 20.3 nk'uko ikinyamakuru Muhazi yacu cyanditswe ku wa 27 Ugushyingo 2020 kibigaragaza. Iki kinyamakuru kandi kigaragaza ko umusaruro w'ubworozi bw'amagweja mu gihugu hose mu mwaka wa 2019 wari toni 39.4 z'ubudodo bubisi. Urubuga rwa RAB ruvuga ko ubudodo bukomoka ku magweja buba bugizwe na proteine ku kigero kiri hagati ya 70 na 75% ndetse na serisine ku kigeranyo kiri hagati ya 25 ndetse na 35%. RAB kandi ivuga ko ubudodo bw'amagweja ngo buba ari burebure cyane ku buryo rumwe rushobora kugera hagati ya metero 300 ndetse na metero 900 z'uburebure. Reka ncumbikira aha, ndizera ko usigaranye ishusho fatizo ku bworozi bw'amagweja butanga umusaruro wihuse, kuko mu minsi 30 uba watangiye kubona umusaruro. Ngushimiye kuko uri umunywanyi w'akadasohoka wa ATV, sinabura kugushimira kandi kuko waramaze gukora subscribe. Nge na Rijado ndayisaba.